Lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mihashela thwi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. Ku nga ha khomiwa vanhu van'wana mayelana na mhangu ya ku dlawa ka vanhu eReiger Park. Nhlayo ya lava nga lova eka mhangu ya xikepe etiveni ra Kariba se yi hundza eka 40. Baka hina I ntsako ku tlhela hi hlangana nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 na le ka channel ya mahungu ya le hayi eka xibokisana xa DTT. Riperile. Maphorisa xiyenge xa tiHawks va tshemba leswaku ku nga ha khomiwa van'wana mayelana na mhangu ya ku dlawa ka maphorisa mambirhi eReiger Park eJoni. Muhehliwa loyi a nga khomiwa eka mhangu leyi a ri ekhoto ya Boksburg namuntlha. Maphorisa va baleriseriwe va lova hi Wavuntlhanu hi nkarhi lowu a va ringeta ku phalala eka mhangu yo balesela leyi katsaka ku hlaseriwa ka vamanana vambirhi. Xirho xa ntlawa wa swigevenga Regan Collins u langutane na milandzu yo hlaya yi katsa milandzu ya mune yo dlaya, wun'we ringeta ku dlaya no phanga hi ku tirhisa madzolonga. It is pivotal that I mention that my client does not have any previous convictions, was never found guilty by any court of law in the Republic of South Africa. But however, Your Worship, he does have pending criminal cases. And all those criminal cases, Your Worship, pending criminal cases, are actually appearing in this court, Boksburg Magistrate Court. Mfumo hehla leswaku wa khumbeka eka ku dlawa ka maphorisa mambirhi na vasati vambirhi eReiger Park. U khomwe endzhaku loko swibalesa swa maphorisa lama nga dlawa swi kumeke eswidakanini swa le Germiston. We do believe that he was not alone in doing this heinous deed. So we are not ruling out the possibility of other suspects being arrested as well as additional charges as the investigation unfolds. Ku ya hi tiHawks, Collins u ni milandzu yin'wana ya 5 a nga langutana na yona, yo tala ya yona I yo dlaya. He is a well-known gangster in Reiger Park, and the investigators connected the dots as soon as they profiled him and found out that he also has outstanding cases that also happen in Reiger Park. Collins u langutele ku tlhelela ekhoto ya magistrate wa Boksburg hi siku ra 25 n'hweti yona ya le ya Mhawuri. Nhlayo ya vanhu lava nga lova eka mhangu ya ku diba ka xikepe eka tiva ra Kariba eZimbabwe yi tlakukile ku fika eka 44. Mintsumbu yin'wana ya ntsevu yi kumiwile namuntlha hi swiyenge swa xilamulela mhangu swa maphorisa na masocha. Loko mhangu leyi yi humelela, xikepe a xi khandziyise kwalomu ka 119 wa vanhu. Ku vikiwa leswaku xikepe xi dibe endzhaku ko hlasela hi magandlati ya matimba. Vafambisi va swiyenge leswi khumbekaka eZimbabwe va vula leswaku xikepe a xi khandziyise ku tlula mpimo. Mfumo wa Zimbabwe wu hlambanye xiyimo lexi tanihi xa khombo leswaku swiyenge swo hambanahambana swa mfumo swi ta huma ku ya phalala. Khoto ya Vumbiwa yi bakanyele etlhelo xikombelo xa komiti ya impeachment xa ku lava ku endla appeal thwi ekhoto nkulu ya Vumbiwa ematshan'wini yo ya ekhoto ya Western Cape. Mavandla ATM, EFF na MKP va tsutsumele ekhoto ya Vumbiwa hi ku alelana na xiboho xa khoto nkulu ya Western Cape lexi va yimisaka ku ya emahlweni ni ntshamo wa komiti loko President Cyril Ramaphosa a tlhontlha xiviko xa phalaphala xa Section 89. Mutshami wa xitulu wa komiti Makashule Gana u ri va amukela xiboho xa khoto ya Vumbiwa. As the chairperson of the impeachment committee, I note the decision of the Constitutional Court to dismiss the direct appeal of the Western Cape High Court that interdicted the public hearings of the impeachment committee. So we are going to continue with our preparatory work in line with the decision that was made by the Western Cape High Court. We are moving to finalize the terms of reference. We are going to meet next week to move closer to finalizing the terms of reference, but also to get an update in the appointment of the evidence leader. So the preparatory work of the committee has not been interdicted, and will continue to work to ensure that all the
preparatory work is finalized. Lynn Barnabas John kusuka eka xiyenge xa IPID xa KwaZulu-Natal u byele khomixini ya madlanga leswaku ti-task team ta maphorisa leti tirhaka eka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal ti talele hi maphorisa ya timbabva la tshamelaka ku dlaya timbhoni hi xikongomelo xo lahla vuthala. Lynn John u hehle maphorisa ya ti-task team hi ku hatlisisa ku balesela vadlaya va nga se hlela xiyimo. U va hehla hi ku tirhisa voko ra nsimbi eka vahehliwa lava khumbekaka eka timhangu to phanga, tinyimpi ta mathekisi na vugevenga bya swidzidziharisi. Nhloko ya vufokiso maphorisa ya IPID eKwaZulu-Natal, Lynn John u byele khomixini ta ku dlawa ka vanhu hi maphorisa swi nga ri enawini exifundzeninkulu lexiya. U hehla leswaku maendlelo lawa ya vanga khombo ro mitlawa ya swigevenga yi tirhisa maphorisa ku va va dlaya lava lwaka na vona hi ndlela ya vukungundwana. Since 2023, there has been a surge in extrajudicial killings, which IPID has noted with great concern. Between 1st of April 2023 and 31st of May 2026, IPID investigated over 300 cases, of which 77 cases involved the deaths of 149 people as a result of police action by the task team. Eka vumbhoni byakwe, John u nyike xikombiso ta ku dlawa ka Bevan Loftus hi n'hweti ya Dzivamisoko hi lembe ra 2023, loko vikiwaka leswaku a ri murhangeri wa mitlawa ya swidzidziharisi ni ntlawa wa tilori. John u ri ku ya hi vulavisisi byakwe byi komba leswaku Lieutenant Colonel Gavenda u rhumile xipano xakwe ku ya dlaya Loftus hikuva a rhumiwe hi loyi a lwa na yena ku nga Clive Naker loyi a nga hakela maphorisa 2.5 million wa tirhandi. Between the 29th of August 2022 and the 18th of December 2023, cash deposits aggregating to 2,343,050 rand were made into the bank accounts of Lieutenant Colonel Dina Govender and his wife, who is also a SAPS member. Tlhandla kwalaho, John u ri nandzu wa Loftus wu fana ni milandzu yin'wana ya ku dlawa ka vanhu hi maphorisa swi nga ri enawini. U ri maphorisa a va hehla leswaku vahleketeleriwa va rhanga va hlasela naswona maphorisa va balesela ntsena hikuva va tivhikela. The task team entered the flat. They alleged that Bevan Loftus and the other 4 occupants shot at the police, and they returned fire, fatally wounding all 5. Despite allegedly being shot at by 5 suspects, none of the members of the task team suffered any gunshot injuries or indeed any other injuries. Ntshamo wu yisa emahlweni. Nandzu wo pfinya ehenhla ka murhangeri wa kereke ya le Dobsonville wu hundziseriwe ekhotonkulu ya Joni. Tshepo Ntsimane a ri ekhoti ya majistarata ya Roodepoort leyi nga teka xiboho xo hundzisela nandzu lowu eka khoti ya le henhla. Ntsimane loyi hi tlhelo a nga n'watipolitiki wa ha ta tshama exitokisini handle ka bail ku fikela loko nandzu wa yena wu ta tengiwa. Nandzu ehenhleni ka wa nawu 56 Tshepo Ntsimane u hundzeriwe ekhoti ya le henhla ya Gauteng. Nhloko ya vuxisi u leswi leswaku nandzu wu hundzeriwe ekhoti ya le henhla. Ntsimane u hehliwa hi ku pfinya xinhwanyatana xa malembe ya 12 hi mahelo ya vhiki ya Paseka. Muhehliwa u khomiwe endzhaku ku hangalaka kandziyisi wa video eka social media. Sweswi khoti ya majistarata ya Roodepoort yi hundzisele nandzu ekhoti ya le henhla ximfumo. The matter is then referred to the High Court, Gauteng, Local Division, Johannesburg, Richard Street, Johannesburg, as mentioned earlier, in terms of Section 75(1)(c) of Act 51 of 77, for appearance on 20 August 2026, which date is also the date of the pre-trial. You will be kept and detained in custody without the option of bail at this stage at Johannesburg DCS. Ntsimane va ta ma ri xitokisini. Va ndyangu wa n'wana va ri va karhi kuma nseketelo nakona ku hola ka ku swi ta teka nkarhi. Va ri wa karhi ku kuma nseketelo wa swa miehleketo. Khona nonyana ba ntse ba mo thusa o ntse a tsamaya counseling e tla tsaya nako mari yona santsene e tlhokagale e tla tsaya nako ke yone ntse thusa khona nonyana. Swa hatetano tihosi na tona ti veke rito eka nandzu lowu. Va ri varhangeri va vaaki va fanele ku byala vutihlamuleri hikuva ku vulavula ka vona ehenhla ka madzolonga na ku xanisiwa ka vana swi ta pfuna.
We are against the GBV. We are against the abuse of the women and the children. So as Amakosi just said that, we are condemning this kind of the action. Nandzu wa tlhela ekhoto ya le henhla ya Gauteng hi siku ra 20 n'hweti leyi ku ta sungula ntengo. Vandla ra ANC va vula leswaku mafumelo ya nhlengelo hi wona endlaka leswaku ku pfumaleka ntshamiseko wa vufambisi eka timasipala. Xirho xa vandla Dickson Masimula u vula leswaku kusukela hi malembe ya 2016 loko ntungu wa mafumelo ya nhlengelo wu sungule ku tinyika matimba, timasipala to tala ti sungule ku va na swiphiqo swa vufambisi hikwalaho ko kokelana ka vafambisi va mavandla yo hambana. ANC a va nyika xiviko xa matirhelo ya vona eka malembe ya 5 la nga hundza. With greatest sense of humility and respect to the voters of our country and of all these jurisdictions, we are coming back to them once again and say for the past 10 years, from 2016 to date, we have seen how coalitions and how this mismanagement of the interplay of different diverging ideological expression represented by these parties in their municipalities would have impacted negatively on governance, on financial administration, on delivery of services, and therefore answering a question as to what is the real cause of all these problems. The main cause of all these issues is leadership, because everything stands and falls on leadership. The leadership characterized by coalition dynamics in these big cities and elsewhere, unavoidably, it has basically brought all this what we are going through now, which has become permanent systemic problems. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. Muhehliwa wa vunharhu eka nandzu wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa, Mthobisi Mncube, u byele khotonkulu ya Pitori leswaku a nga kalanga a va na xibalesa lexi nga tirhisiwa ku dlaya Senzo Meyiwa. Mncube u ri xibalesa lexi nga humesiwa ekhoto hi mutivi Colonel Chris Mangena a nga xi tivi. Mncube u byele khoto leswaku hi 2014 maphorisa va sungule va n'wi hehla hi xibalesa xin'wana, kambe sweswi va humesa xin'wana xo hambana na lexiya xa khale. Mncube u ri vulavisisi bya maphorisa bya kanakanisa eka mhangu leyi. Maphorisa va hehla leswaku qulu leri nga kumeka eka mhangu i ra xibalesa lexi nga kumeka na Mncube. Swirho swa vandla ra ANC va tsundzuka xirho kulobye Mzikayifane Mzi Khumalo tanihi munhu loyi a tinyikele swinene eka ku tirhela vandla. Khumalo a ri un'wana wa varhangeri va ANC eka xifundzankulu xa Gauteng tlhelo khale ka holobye eka mfumo wa xifundzankulu. U love vhiki leri a ri na 54 wa malembe. Varhangeri va vandla ra ANC hi ku rhangeriwa hi Matsalaninkulu Fikile Mbalula namuntlha va endzele muti wa yena ku ya va khoma xikatla. Tomorrow, the Gauteng Provincial Legislature will have a special sitting in his honor because he was a member of that legislature. And thereafter, we will have the memorial service here in Randfontein, which will start at 1. Comrade Mzi will be buried on Saturday. They are still finalizing the details. As soon as those details are finalized, we'll then inform you. Mzi belongs to a generation that responded to a call by the African National Congress when it ascended to political power, that we've got a task to rally the youth behind the vision of the ANC and sustain power, political power. And then secondly, to champion their socio-economic interest. And he belonged to that generation. And Mzi is a descendant of a generation of young lions that were led by Peter Mkaba. And in those tasks, as everything has evolved over time, Mzi has really shown his activism, because being an activist means that you occupy whatever that you are assigned.
you can be in a position, you can just be an ordinary member, and therefore your activism is not muted and all of that. So Mzi have shown position or no position. He was active. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 13 cents, pondo i 21 rand 78 cents, euro i 18 rand 61 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 13 cents. Minkabelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,423 a ounce, platinum i $1,779 a ounce, nxavo wa oyili mbisi i $88.77 hi mphongolo. Inkomu Khazamula riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyamba namuntlha loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo yi relele langutisa kwala xifundzenikulu xa Mpumalanga kasi na kwala xikarhi ka tiko kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi ri kwala ka 30 wa ti-percent kasi na kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi ri kwala ka 60 wa ti-percent kasi na mundzuku na kona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo kasi kona ku langutele mapapa lama nga ta va ma ri kona a langutisa leswaku vumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya wa matimba lowu nga ta va ri kona kwala xifundzenikulu xa Limpopo Mpumalanga kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzankulu xa Gauteng kasi na kwala Northern Cape kona ku languteliwe moya lowu nga ta va ri kona loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape yi rhelela yi fika kwala Western Cape kona ku langutiwe magandlati ya matimba lama nga ta va ma ri kona kasi na mundzuku magandlati ma ta ma khama ya mahlweni kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Northern Cape moya na wona wa ta va kha ya emahlweni a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzenikulu xa Gauteng kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela Pretoria ku titimela kasi na kwala Johannesburg kasi loko langutisa xifundzenikulu xa Limpopo na kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela kambe ku ri na mpfula eka tindhawu tin'wana loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Musina 21 Thohoyandou na kona ku ta va kha ku titimela kasi loko langutisa kwala ka Maphata Blinkwater Dzumeri kasi na kwala ka Hlaniki hi nga rivali na kwala Botsoleni le ka Matiyana na kona ku ta va kha ku titimela kwala Phalaborwa kasi na kwala dorobeni ra Polokwane na kona ku ta va kha ku titimela loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Mpumalanga na kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela kwala Skukuza kasi loko langutisa kwala Mbombela na kona ku ta va kha ku titimela kasi loko langutisa kwala Acornhoek kasi na kwala Akok na kona ku ta va kha ku titimela loko langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela Richards Bay kasi na kwala dorobeni ra Durban na kona ku ta kha ku titimela famba ka 21 na ti-degrees kasi loko langutisa xifundzenikulu xa Eastern Cape na kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela Mthatha kasi na kwala dorobeni ra Gqeberha na kona ku ta kha ku titimela famba ka 20 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Western Cape na kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku kufumela George kasi na kwala dorobeni ra Cape Town na kona ku ta va kha ku kufumela famba ka 26 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Northern Cape kasi kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku kufumela kambe tindhawu tin'wana titimela ku kufumela Springbok ku titimela kwala Xikuruman na kona kasi loko langutisa xifundzenikulu xa Free State kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela kwala Welcome kasi na kwala dorobeni ra Bloemfontein na kona ku ta va kha ku titimela loko hi langutisa kwala North West na kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela loko langutisa kwala Rustenburg ku ta va kha ku titimela kasi na kwala Mahikeng kasi yalawa ku ri maxelo na mina Ntombi ya ka Mkhalani perile.